Полиглот режимі бірнеше тілді бір уақытта үйреніңіз. Сабақ тақырыбы пісіру әрекеттері. Дайындау. To prepare. Preparar. Préparer. Vorbereiten. пісіру. To cook. Cocinar. Cuisiner. Kochen. Кесу. To cut. Cortar. Couper. Schneiden. Бурау. To chop. Picar. Hacher. Hacken. тілімдеу. To slice. Rebanar. Trancher. In Scheiben schneiden. Қабығын ашу. To peel. Pelar. Éplucher. Schälen. жуу. To wash. Lavar. Laver. Waschen. шаю. To rinse. Enjuagar. Rincer. Abspülen. кептіру. To dry. Secar. Sécher. Trocknen. қайнату. To boil. Hervir. Faire bouillir. Kochen. қуыру. To fry. Freír. Faire frire.
Braten. Пеште пісіру. To bake. Hornear. Cuire au four. Backen. Грилде пісіру. To grill. Asar a la parrilla. Griller. Grillen. Буға пісіру. To steam. Cocer al vapor. Cuire à la vapeur. Dämpfen. Араластыру. To stir. Remover. Remuer. Umrühren. Араластыру. To mix. Mezclar. Mélanger. Mischen. Құю. To pour. Verter. Verser. Gießen. қосу. To add. Añadir. Ajouter. Hinzufügen. жылыту. To heat. Calentar. Chauffer. Erhitzen. суыту. To cool. Enfriar. Refroidir. Abkühlen. ұсыну. To serve. Servir. Servir. Servieren. дәмін көру. To taste. Probar. Goûter.
Probieren. Дәмдеу. To season. Sazonar. Assaisonner. Würzen. Süzü. To drain. Escurrir. Égoutter. Abtropfen lassen. Жабу. To cover. Cubrir. Couvrir. Abdecken. Flashcards-ларда 180-нен астам тақырыптық карта жинағы бар, және сіз таңдаған кез келген комбинацияда бірнеше тілді бір уақытта үйрене аласыз. QR-кодты сканерлеңіз, осы жинақты ашыңыз және өз тіл комбинацияңызды жасаңыз.